саламатсыздарбы? Мурдакы сабактарыбызда биз англис тилиндеги тамгалардын аттарын жана алардын окулуштарын үйрөндүк. Бүгүн болсо англис тилиндеги эң маанилүү этиштердин бири болуу этиши. Бул болуу этиши ар дайым англис тилинде кимдин кандай экендигин, ким экендигин, кайсыл жерде экендигин айтканыбызда колдонулат экен. Мисалы үчүн to be этиши am, are, is деп өзгөрөт экен. Бул учур чакта ушундай болуп өзгөрөт экен. Мына жактарга карап. Бизде кандай жактар бар? Мен, сен, ал, алар, биз, силер деген. Биринчи мен буларды жаздым, доскага батпай калды, азыр ушуларды жаздым. I am, мына am деген to be этишинин бир формасы экен. Мен дегенде am болуп өзгөрөт экен. I am, мен Нуржамалмын десем, I am Нуржамал деп айтабыз. You are, сен, сиз дегенди билдирет экен. You are толкун, сен толкунсуң десек, you are толкун. He is, ал. He is деген эркек адамга колдонулат экен. He is, ал. Мисал үчүн, ал инженер десек, he is an engineer. Же болбосом, ал канат десек, he is канат. She is аял адамга же кыздарга колдонулат. She is, ал Роза десек, she is Роза. She is Айзирек. She is Буайша. Аял адамга колдонулат экен. Демек, to be этиши кимдин ким экендигин, кандай экендигин же кайсыл жерде экендигин билдиргенде колдонот экенбиз. Бул учурчакта, to be учурчакта өзгөрүлгөн. Мисал үчүн, мен жакшымын десем, кантип айтам? I am good. I am good. Сен жакшысың десе, you are good. He is good. She is good. Мен үйдөмүн десем, кайсыл жакта үйдө экендигин билдирип атат. I am at home. Мен үйдөмүн. Сен үйдөсүң, you are at home. Сиз үйдөсүз, you are at home. Экөө тең окшош болот экен. Сен жана сиз англис тилинде you менен билдирет экен. Ал үйдө, he is at home. Ал үйдө, she is at home. Да? Азыр буну жазып алгыла, көчүрүп жазып алгыла. Жазып алгандан кийин дагы улантып жазамын. Мисал үчүн, we деген биз экен, you деген силер, they алар. Бул көптүк түрү болуп атат. Көчүрүп жазабыз. We are, to be этиши эмне болот экен? Are деп өзгөрөт экен. We are, you are, they are. Демек, биз деген сөз кандай экен? We are. Биз студенттербиз. We are students. We are students. You are, силер студентсиңер. You are students. Алар студенттер, they are students. Англис тилин окуганда бир оңой жагы ушундай болуп окшош болуп кете берет да. Сен, силер, биз, силер, алар дегенде we are, you are, they are учурчакта. Биз үйдөбүз десек, we are at home. Ушундай болот. Азыр мен которулушун жазып коеюн. We are, биз, силер, алар.
Ушуларды жазып көчүрүп жазгыла азыр. We are, biz, you are, силер, they are, алар. To be этиши кимдин ким экендигин, кандай экендигин жана кайсыл жерде экендигин билдиргенде колдонулат экен. Бул этиш, to be этиши ушул формалары өтө көп, ар дайым өтө көп колдонулат. Ошон үчүн to be этиши англис тилиндеги база жана фундамент болуп эсептелинет. Ушул сөздү, ушул жактарын жакшы үйрөнбөйүнчө англис тилин жакшы сүйлөгөнгө болбойт. Сүйлөй албайбыз, Ошон үчүн жатташыбыз керек. Буларды көчүрүп жазгыла. Мен азыр кичинерээк кылып бул жерге дагы общий жазам. Чогуу. Мисал үчүн, Мисал үчүн жазайлы. I am деген to be этиши формасы болду. I am good. I am good. I am good деген мен жакшымын экен. I am Нуржамал. I am Нуржамал. Менин кандай экендигимди билдирип атат, ким экендигимди билдирип атат жана кайсыл жерде экенимди билдирип атат. I am at home. Мен үйдөмүн. I am at home. Am деген to be этиши болуу. Мен жакшы боломун. Сөзмө сөз которсо ошондой билдирилет, Мен жакшы боломун. Муну биз кыскартып эмнедейбиз? Мен жакшымын. I am good. I am Нуржамал. Мен Нуржамал боломун. Кыскартып эмне деп айтабыз? I am Нуржамал. Мен Нуржамалмын. I am at home. Мен үйдөмүн. Мен үйдө боломун. Мен үйдө боломун дебей, мен үйдөмүн деп айтабыз, Ошол am деген англис тилинде мына to be этиши айга келгенде am болуп өзгөрөт экен дагы, ар дайым ким экендигин, кандай экендигин, кайсыл жерде экендигин билдирет экен, Мисалы үчүн мен профессиям боюнча мен мугалиммин деп айтсам кантип айтам? I am a teacher. I am a teacher. Ким экендигин билдирип атат, I am a teacher. Мен мугалим, менмин. I am a teacher. Ушул сүйлөмдөрдү жазып көчүрүп жазабыз. Нуржамал дегендин ордуна өзүңөрдүн атыңарды жазгыла. I am good. I am Nurjamal. I am at home. I am a teacher. Бул to be этиши учурчакта айда am болуп өзгөрөт экен. Are деген we, you, they де are болуп өзгөрөт экен. He, she, it де is болуп өзгөрөт экен. Am, are, is. Так, кийинки сүйлөмдөр жазабыз. Keyingi сөйлөмдөр. Sen, you are, misal üçün you are a boy. Sen balasın. You are a boy. Sen үйдөсүң десек кантип айтабыз? You are at home. Sen үйдөсүң. Home деген үй, Үйдө. At деген дө деген мүчө экен. You are at home. Sen студентсиң. You are
кошулат себеби бир эле болсо, бир нерсе же бир адам болсо кошулуп айтылат. You are a student. Sen студентсиң, сен окуучусуң. You are a student. Бул жерде to be этиши кайсыл жерде турат? To be этиши are деп турат, мына жерде are. You are. Sen. Sen баласың, sen үйдөсүң, sen студентсиң, окуучусуң. You are. You a boy деп айтпайбыз эч качан. Туура эмес болуп калат антсекчи. You are a boy. You are a boy. You are at home. You are a student. Ошентип айтабыз, Are дегенди жатташ керек. Муну кантип жатташ керек? I am, we are, you are, they are. He is, she is, it is деп жатташ керек, Эми, сиз мугалимсиз. You are. Бул жерде сиз дегенди билдирип атат, мурункуда сен эле. You are a teacher. You are a teacher. You are a teacher. Siz muallimsiz. You are. Siz mekteptesiz. You are at school. Siz mekteptesiz. Siz mekteptesiz. You are at school. You are at school. Siz yaxshisiz. You are good. Siz yaxshisiz. You are good. You are good. You are a teacher. You are at school. You are good. Siz yaxshisiz. Siz mekteptesiz. Siz muallimsiz. Keyingisi qaysi? I am, you are degenden keyin he etikadama. He is. Al. He is. Alanya. He is. Al kim? He is Tolkun. He is Tolkun. Al Tolkun. Al Svarshik. He is a welder. Al Svarshik. He is a welder. He is a welder. Na to be etişi is болуп өзгөрөткөн, he de. He болгондо is болуп өзгөрөткөн. He is Tolkun. He is a welder. He is. Эмне дейбиz? He is. Кайсыл жерде? Ал иште, жумушта. He is at work. Al жумушта. He is at work. Көчүрүп жазабыз. He is Tolkun. He is a welder. He is at work. Анын ким экендигин билдирип атат, Tolkun. Анын кандай жумуш аткарат? Кесиби боюнча ким экендигин көрсөтүп атат. He is a welder. Жана ал кайсыл жерде экен? Ал жумушта экен. He is at work. He is at work. Көчүрүп жазабыз. Андан кийин she is деген аял адамга колдонулат, She is Rosa. She is Rosa. Al Rosa. She is Rosa. She is Al. She is Al.
Al uh, Al apa. She is a mom. Al apa. She is a mom. She is Rosa. She is a mom. Al Rosa. Al apa. Апа кыздардын апасы. She is ал жакшынакай. Ал жакшы. She is мүнөзү жакшы экен. She is nice. She is nice. Ошондо to be этиши she де эмне болуп өзгөрөт экен? Is де өзгөрөт экен. She is Rosa. She is a mom. She is nice. Kim эмне экендигин жана кайсыл жерде экендигин көрсөтүп жатат. Андан кийин жаны жок нерселерге же ит же мышык деген жаныбарларга it дегенди колдонобуз. It. Ал дегенди билдирет. It. Ал it. It is a dog. It is a dog. Al it. Al чоң. Чоң it, It is a big dog. Al чоң it. Десек, не дейткенбиз? It is a big dog. Бул жерде it де to be этиши is де өзгөрүлүп атат, Is. It is a dog. It is a big dog. It is nice. Or it is кандай? Ал не десек? Ал it is white. Ал ак it, It is white. White деген ак экен. It is white. Ал ак. It жөнүндө сөз болуп жатат, Ал ак. It is a big dog. Ал чоң it. It is a dog. Ал it. Бул жерде дагы эмне экендигин, кандай экендигин, кандай түстө экендигин билдиргенде is ди колдонобуз, It is деп. Кийинки we are. Biz окуучуларбыз. We are students. We are students. Biz дагы эмне дейли? We are Biz turistlerbiz. We are tourists. Tourists. Көптүк түрдө s кошулат экен, сөзгө. We are tourists. We are students. Biz, мына to be этиши бул жерде. Biz студенттер biz. Biz turistlerбиз, Biz Moskvadabız. We are in Moscow. Кайсыл жерде экен? Москвада экен. Москвада деген. We are in Moscow. We are in Moscow. Biz Moskvadabız. Учурчакты билдирип атат, Учурчакта биз ким экендигибизди жана кайда экендигибизди билдирип атат. We are in Moscow. We are tourists. We are students. They are. Алар ата-энелер. They are parents. Parents деген ата-энелер экен.
They are parents. Алар ата-энелер. Алар жакшы ата-энелер. They are жакшы эмнеле? Good. They are good. They are good parents. Алар жакшы ата-энелер. Parents. They are. Алар кайда? Алар мектепте. They are at school. They are at school. Алар мектепте. Are деген to be etişindikine. To be etişi are болуп өзгөрүп бирге коюлат экен. They are. Алар десе they are. Biz desek we are. Силер desek you are. Men desem I am. Al. Erkek ayal жана ayal адамды не дейбиз? He is, she is. Жаны жок нерсени it is дейбиз. Ошондой. Мисал үчүн ал китеп же бул китеп. It is a book. It is a book. Жаны жок нерсени it is дейкенбиз. Ал китеп. Ал жакшы китеп. It is a good book. It is a good book. It is a good book. Жакшы китеп. To be etişi кайсы жерде турат? Is. It is a book. Бул китеп. Ал китеп. It is a good book. Ал жакшы китеп. Кимдин эмне экенин, кандай экендигин билдиргенде to be etişi колдонулат экен. Misal üçün, men ayıldamın. I am in a village. I am in a village. Men ayıldamın. Misal üçün, men Kırgızstandamın. I am in Kyrgyzstan. I am in Kyrgyzstan. Men Kırgızstandamın. Men Amerika'damın. I am in America. I am in America. Demek bizim kaysıl jerde ekendibizdi bildirgende dagı to be etişi kollanat eken. Ayda am bolat eken. I am in a village. Men ayıldamın degende I in a village dep etkenbiz. I in a village bolsa tatta kартур эмес болуп калат. I am in a village. Men ayıldamın. I am in Kyrgyzstan. Men Kırgızstandamın. I am in America. Men Amerika'damın. Yazarız. I am, you are, he, she, it. He, she, it. Üçögө тең is колдонулат экен. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Не кылыш керек? To be etişin жатташ керек. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Ушуларды to be etişi мына жактарда кандай өзгөрүлөт экен, ошону жатташыбыз керек. Жаттагандан кийин анан айта алабыз. Мен Нуржамал, мен айылдамын, мен жакшымын, мен жаманмын, мен чарчадым,
ошого окшогон сүйлөмдөрдү айтып алабыз, Азыр көчүрүп жазабыз ушуларды. Көчүрүп жазып алайлы. Кийинки сабагыбызда болсо ушуларга дагы көбүрөөк сүйлөм түзөбүз, чогуу практика кылабыз, Азыр болсо ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Рахмат.